ngiye kuyikamurira he to abibonye nk'ibitonyanga bingahe by'indimu. Indimu nayo ni ugukandiramo gake, agapande rwose nta nubwo kose wagashyira, ni gake muri make. Hanyuma nasoza gukandiramo indimu afata uburoso, ni indimu na bicarbonate hamwe na korogate usanzwe ukoresha iyo ukoresha. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni kuri Mama Shadene, nizere ko mumeze neza, nizere ko umwami abarinze, kandi nizere ko Imana ikomeje kubagirira neza. Turashimira Imana rero ko yaduhaye uyu munsi. N'ubundi rero turi muri ya gahunda y'isuku iwacu mu rugo. Isuku mu buryo burambuye cyangwa mu buryo bwose, isuku ahantu hose. Uyu munsi rero nk'uko mubibona, maze kumvuye muri dushe gukaraba, ngiye kwibrosa, ariko icyo nashakaga kubereka, icya mbere nashakaga kuzabereka mu yindi episode ukuntu ushobora gutegura aho wogera, ukuntu ushobora gukora isuku ya toilette, imiti wakoresha, imiti yica microbe,
imiti yoza n'imiti uhumuza muri tuwarete. Urumva muri tuwarete haba hagomba guhumura. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu ngo nimba agiye muri tuwarete ni ahantu hanyura umwanda habihoya. Muri tuwarete hagomba gusa neza, hagomba gutegurwa. Niyo mpamvu mwabonye akavideo k'aha hantu hose, k'aha hantu naberetse, nta kintu na kimwe kirimo, ariko nzakwereka ukuntu ushobora gutegura iwawe hagasa neza, hagahumura muri tuwarete no muri dushe, ku buryo uhinjira ukumva nta kibazo, ku buryo wanahinjira ufite n'akaji ntugire iseseme ngo uri muri tuwarete, mbese bikaba sawa. Hanyuma ikindi noneho nonaha nashakaga kubereka uburyo ushobora guhorana amenyo y'umweru, afite isuku, asa neza, ku buryo nuganira n'umuntu atumva umwuka wo mu kanwa, ku buryo utinukira cyangwa ngo ugire n'uwo unukira, ku buryo umuntu wese muzajya muhora muvugana, ari abo muhuye, abo muhuriye he, abo muhuriye he, bose bajye bumva nta mwuka mubi uturuka mu kanwa. Twagiye uburyo ngiye kuberekamo mwabibonye. Iyi ni korogate irenda gushira, nimurebe ubwoko bwayo, ariko iyi korogate ntabwo nyikoresha buri munsi. Muri iyi minsi niyo ndi gukoresha, ariko si yo nkoresha buri munsi. Ifite indi korogate ikozwe mu makara. Iyi korogate niyo ndi gukoresha, nabonye ari nziza, gusa ni umuti. Wowe ufite iyo ukoresha iyo ari yo yose ikobereye nziza, nta kibazo. Hari iyi korogate, hanyuma hakaba n'indimu. Iyi ni indimu nagabanyijemo kabiri. Hanyuma hakaba n'iyi bicarbonate. Mumaze kwimenyera abakunzi ba mu masharirene. Bicarbonate ni igikukuri cya kizungu, igurirwa muri farumasi. Wagenda ukavuga ngo ndashaka bicarbonate. Nuko hanyuma hakaba n'ubu buroso nkoresha. Nonaha aka gasutasi niko kabugenewe. Iyo nashatse koga muri ubu buryo niko mbigenza. Hanyuma ndanakubwira inshuro mbukoresha mu cyumweru. Iyi bicarbonate ndayifatanya isukeho hano, babereke akantu mba mpashyize. Aka karahagije. Nakazuminge neza ukarebe. Dore indimu kuno ngiye kubigenza. Dore indimu ngiye kuyikamurira he. Abibonye nk'ibitonyanga bingahe by'indimu. Indimu nayo ni ugukandiramo gake, agapande rwose, nta nubwo kose wagashyira, ni gake muri make. Hanyuma nasoza gukandiramo indimu, afata uburoso. Ukabivanga n'uburoso, kuko ari nabwo uba uri bukoreshe. Ni utuntu tuba ari duke, kuko ni utuntu ukoresha uwo mwanya. Sinzi nimba muri kubireba. Ni utuntu duke, unaturebeye kure ntabwo tugaragara. Ufata akantu nk'aka cyangwa akandi ushaka wakoreramo bitakugoye, ariko nimba ari aka ko gukoresha ugiye gukora iki gikorwa, ntabwo ikindi kintu ntabwo ugomba kugashyiraho ubunyobwa. Ubu nako gukoresha kugira ngo noge mu kanwa. Ibi ntabwo mbikoresha kuva ku wa mbere ngo ngeze ku cyumweru. Mbikoresha kabiri mu cyumweru cyangwa nkabikoresha rimwe mu cyumweru, kubera ko bikesha amenyo mu buryo budasanzwe. Ibi impamvu mbiberetse ni uko ngewe narabibonye.
ibintu mbereka ngewe mbereka ibintu nkoresha kandi nabonye ari byiza bikangirira umumaro. Aya menyo yanjye ntabwo ndibrosa, ariko ubu ngiye kwibrosa kuko nuwayareba gutya ntabwo ushobora kubona ko ari umukara cyangwa afite iki. Kwibrosa rero bigenda gute? Ufata gutya ngo gutya nyine uburoso ntabwo bizaho kuko ntubu bibona. Fata gutya done kwibrosa nkuko bisanzwe. Nibizi ukuntu uburoso babufata, woza ukongera. Rwose mwabantu mwe si ukubabeshya, ubu buryo ni bwiza, uko ugenda ubikora amenya basa neza pe, akaba umwenda do. Uza kubereka amenyo hano banje ni inyuma, noneho ngiye gukurikiza he imbere, kongera nkagera gutya. Noneho ngiye gukurikizaho koza imbere ariko hejuru. Ubundi koga mu kanwa hari hano inyuma, hano hakaba n'imbere, hakaba no hejuru hano mu bijigo. Uyu hano agasahani ngize, hanyuma wereka ikindi ngiye gukurikiza. Ngiye gukurikizaho crogate. Iyi crogate nayo ndagenda nyinyuza ahantu hose nyine. Murabizi ko n'ururimi rugira umwanda, rero ngiye kwiyunyuguza. Hanyuma ubu buryo impamvu mbubabwiye ni uko bukenewe. Ubu buryo burakenewe. Ubu buryo bukenewe n'umuntu wese, ari umugabo, ari umugore, ari umukobwa, ari umwana. Kubera iki? Ntabwo dukwiye gutunga amenyo ngo azazeho urubobi rw'umuhondo.
amenyo urayoza akaba umweru ku buryo nta bintu by'urubobi n'ibiki. Hanyuma hari ikintu kibi nabonye kibi, nimba uca ku muntu uvugana n'umuntu agafunga amazuru mutararana mu buriri, mw'abantu mwe, kurarana n'umuntu nuka mu kanwa. Hari n'umuntu umara kwiborosa agakomeza akanuka. Hari umuntu uhora nuka mu kanwa, kandi nimba ari ikintu kibangama mu buzima ni ukunuka mu kanwa. Ubu buryo rero uzajya wiborosa mu gitondo. Mu buzima busanzwe umuntu mu gitondo ariborosa, umaze kunywa icyayi, saa sita wamara kurya ukiborosa, nijoro mbese uko umaze gushyira ibiryo mu kanwa uba ugomba kwiborosa. Ubu buryo rero nkweretse ntabwo ari ubwo uzajya ukoresha buri munsi. Ni indimu na bicarbonate hamwe na korogate usanzwe ukoresha iyo ukoresha, kugira ngo mbese hahore hasa neza kandi ahore ari umweru. Isuku yo mu kanwa irakenewe. Umuntu rero ushobora kubangamirwa, umugabo wawe murarana cyangwa umugore wawe murarana. Ubutaha rero nzabereka ukuntu tugomba gutegura muri tuwarete, muri dushe, ukuntu hahumura, ukuntu wica microbe, ukuntu mbese bigenda neza. Nizere ko rero mwabibonye uburyo uzabukoreshe, kuko nanjye nibyo nkoresha, uko mbibabwiye niko bimeze, byangiriye umumaro, niyo mpamvu nawe mbikubwiye. Imana ibaho umugisha. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo.